Wa Yumbe chame abogalam kama Lukin gang kumbere go gamo Kodi me apera me yena yema o ali piera bichel we are yo ene jome forestry e giti kame Kodi eguni magu pera e forestry part lok me tongo yen ko ite gena takotwal e Yumbe kumbere giti ka koko yen magiti tongo nene kong machel dana maduong magiti kumbere donya Yumbe titwale refugees magi aki South Sudan ago bien ka donya kaka bere pera ki bitongo yen mati we're down settling here, you know. So yen ka gito pedong ki pero. At the end, I look me climate change ma wan watin elne ching bari nya matek patwal. So forestry go watching kitim ngo gen gi pet kori pa yen ko tui mabe ki pok I ken down work down pere. Ini gena pe ken la mane ken kiti pero yen mo ma chama avocado gi fene gi je mo ma ko do wor be gi chama ne wor be ki kili iri, you know. Ngeji mugi campaign. Atamani ani is a good initiative. Me achel amero foilo tela me Yumbe. Karo me kwanyo chiene from the capitation grant. Kato chiene anyte nene chiene any wapero ki yen mo apero we groom it in our own nurseries. Iwa chipok elwa mamegwa. That is a plus. Mero me achel. Me ario Emma. Jamo beru ka gwako yen eni weko ke pet nyige o dong ke yo pi wiye ke tim ngogini guno teach. Mano mi ario mi adek ketika poko yen bot Lukin gang joma cheng yui kin gang ema ngun kila robe go choko Dano mati choko dwo weng char wani tin ki mero poko yen ketika poko mucungwa na nasi avocado fene diri ngarachila chil miro cham yen ma eno pero. Era kago pera bada ba ya ini ke Dano maduong ko bering ngara mo eme de fuwi ngome ngara mo de beno chara ngome bedong ka pera yen be pera ki bi poko igi ko de egune ento ko pera go unyu pe go pera Dano o pera yen. I edited the video part of story any ma Adam Gule o mia ma family money o pera mede yen o ma meggi mede la nyata bolo tino pera yen muze won gang charwa yene ngara chela chel miro nene gwa ko yen ne we dire cham yen ma ene pero. And for me that is a good one. Neka ana pero yen ma mega ka tin promise o pero yen ka dire princess o pero yen ka dire precious o pero yen nara chela chel miro bet ki ker mi nyote eni yen ma mega. That is how we are going to solve the problem of climate change. Ento beno mete model mi peto yen eni Dano weng miro kwany Dano pet yen Dano gwak yen ma ke pero pe beru ka tueyo diel yen ma ke pero pe beru ka dolo diang toro balo yen no diri ka yen ma chala mucungwa gi ma fenis gi eguni gi no pera ne kara we talk on be peta we don't mere you don't need a pe mero porro kono kwe yen me mucungwa ni yen me ngongo ni pera mi chok gan mi achel mi ronen gina kloni tree shed ni wakelo ngeju onyo that clean environment ni di kalma wano ti ye e di kalwa obed ki muyeme obed ki fenes ni tibu bena ti ka Dano beru Dano teke kar mi beru kama gineni ngo gino e yamo mangich en te tiba chi lani bene ki oloke gwer muyeme mo e woto chamone ana nero ki bot muze na ka Ogamo muze ka beri te fenes anyway tuan fenes mo ko mujo cha neno buye mala ko mai pe muze ngo wa ngweji mon te ka doñ maku ni chelo fenes mo tie mo che fenes does all jobs so tibu chairman de genyo so why they make get tuye ba kero bene ki tuye bene inoro korro ni te akiko ki kero wa me tuye ba te so pede lo ne mere pere di poro yeme weng tie era wacha ne kono tiki compound ma tiri kono compound ma dit kamineno space mono dong maromo keto yam yen moni wakero yen wakero yen mucungwa ye do pe mi tije mera me mi yana mucungwa mera chutum ya mucungwa piem kore fodo pida kore piem makini ni pida ma bor twal kibere gina raj pole ma neno ti crafting ngi tuo yot ci pangayo pe ngoti kumaro ento avocado bebe an me avocado pe ki wadi ngo ibi nyako avocado ki dek en waka chet
ibi pero en kichel enoni pe mwaka bit pe mwaka pa pe de bi fur pe bi pero keno mo tiji mere ngwe me nyako avocado chatone at nyako avocado chatone no ti dikali kenyi mo ti mi be titibu so down miro pet yen but also in meeting wakone meeting er wan lo tini mokta mini imero pet yen type mene imero pet yen kwene one we take a car ki get one in the green canopy me pet yen and the Jeff Walker ayeni tika konywa omini wa yen le wario we are going to do the same why pero yen er megwa mati wachine ema one pu a pero yen ni igan padano and why pero yen ni teng yu makar ngom padano no wa lego dano wachi ema wa pero yen eni ba eto yen ni megi eto geno wa tika meta wa pet line a chiel pa yen ma a ini anaka yen tinge we po opposite ba Caribbean Kenya kar mo ni mano yen ti kume do mo kan ki wodi tongo ne e anka Kenya no ngich mabe mata ka kere ti rinyo ke gare kere ti wor ki tini kere ti mata ka no ti utali ti main street ko yede e bini kuyi de yo kuyi pa ho mo ne wodi ka so pier terne ke pier yare in fact geno wa wan tam ko mo kino ken ti dan ma ge beri no ti wor safari wa ngaka beri mo ka da ka yue ma nok pe piem gulu o nyotung bono ko ja petike shelter road shelters pavers meno o lokon ki kero kamone madano beri yeni chika wano pero yen iching maliat ngi mo di mo ne dan tie ka magi nyoye i main street Kenya mer ki no ka pero yen mo it's possible